Ikipe ya Rayon Sports kabihuye n'isanganya rikomeye cyane nyuma yo guhomba umukinnyi wayo ukomeye cyane se bigenze gute kano kanya tuvugana. Hanyuma APR FC nayo izivugwamo ni nyinshi cyane ku mukino wayo urangiye, ndetse na transferi APR ifitemo umukinnyi uri busare amafaranga menshi cyane, ariko bikaba biri ku munota wa nyuma byanze se bigenze gute. Hanyuma tuzamuka kandi Marcus Rashford avuze ijambo rikomeye cyane ku ikipe ya Manchester United. Ese byo bimeze gute? Hanyuma shimira ukomeje kujya Toka Sport ubuzima uri w'agaciro. Hanyuma ukora like, share, comment, subscribe. Hanyuma mutsene abone canal please radamuga kuri 078 076 hanyuma rero Rayon Sports rero ikaba imaze kubura umukinnyi ukomeye Biramahire Abedi rero avuye muri Rayon Sports yegeje muri Algeria, ikipe itozwa na ikipe ya Intensity itozwa na Antoine Hey watoje Amavubi. Aguzwe ibihumbi 50 by'amadolari bingana na miliyoni 22 z'amanyarwanda. Rayon Sports rero yafatamo miliyoni 20 z'amanyarwanda, nibyo biri mu masezerano ye na Rayon Sports cyane rero kabisa rero. Hanyuma muri 70 niyo irafata miliyoni 20, hanyuma hasigare izindi miliyoni 50 bwagera muri Rayon rero ni miliyoni 20 no gushakishamo undi mukinnyi Rayon Sports bibuguremo kabisa. Nuko byifashe muri Rayon Sports. Tuzamuke kandi tujye no mu ikipe ya APR FC na nyuma yo kunganya na Gorilla nyuma yo gutsinda Gasogi. Uyu munsi rero APR FC yakinye n'Intare kuri stade y'imyitozo y'Ishyorongi ku mukino wa gishuti, aho umukino warangiye APR FC tsinze irerero rya Ntwari naryita se cyangwa abato babita Intare, tsinze ibitego 4 ku busa. Hanyuma rero nyuma yuko ikipe ya APR mu minsi ishize yamaze gutsindwa na Gorilla bahanganijwe 2-2, abafana akavuga ati mu Gardien ntawe kintu kibereyemo muri Gardien, bavuga ati bajye kwisoko bagura abandi bakinnyi. Rero nyuma yo gutsinda ikipe ya Academy 4-0, hanyuma sinzi ko wenda ariyo bavuga ati bakosa amakosa muri match banza match mu gihe match yabanje bari bangaje na Gorilla, abafana barijujuta cyane. Hanyuma rero bari babanje mu ruhamya niko mu izamu, hanyuma 15 ubugingo nyuma hajya umugeni nimero 4 Nduwayo, nimero 18 Byiringiro, nimero 5 Swane, nimero 19 Ronald, hanyuma nimero 25 Dauda, hanyuma nimero 22 Nibizi, Dennis 24 Hakim ndetse na Togwi. Akaba ari bakinnyi bari babanjemo bakina n'ikipe nyine. Hanyuma rero Sfaxien rero myugariro wo hagati n'Ijyana Clement heruka kuba umukinnyi mwiza w'umwaka muri shampiyona y'u Rwanda, akomeje kwifuzwa n'amakipe atandukanye. Imwe muri yo rero amakipe ni Sfaxien yo muri Tunisia, aho yandikiye ikipe ya APR FC asaba kurisha umukinnyi ku bihumbi 50 by'amadolari agera kuri miliyoni 108 z'amanyarwanda. Gusa amakuru yamenye ni uko APR FC idateganya kurekura umukinnyi ukifite amasezerano n'umwaka umwe, yuko asanzwe nyine ikipe ya APR amafaranga itanga Sfaxien idahagaze neza muri shampiyona Tunisia, aho yabaye 7 mu mwaka ushize imikino 2024-2025. APR rero nubwo byanze ariko nayo iri gutera ishoti iyi transfer. Rero ni mu gihe wari umuyobozi mukuru wa komite ishinzwe gufasha Sfaxien kuva mu bibazo ifite Mohamed Alou yeguye kuri izo nshingano kuwa 8/2025 kubera impamvu zitatangajwe, nubwo asanga arimo no mu musaruro muke cyangwa se impamvu zifite. Si ubwa mbere Sfaxien yifuje umukinnyi w'umunyarwanda, dore ko yigeze gukina muri Biramahire Abedi ubwo yaravuye muri Police FC. Sfaxien rero gufatirwa ibihano na FIFA byo kutagura abakinnyi bashya, imaze iminsi ifite ikibazo cya mikoro makeya. Twizamukira n'amakuru yacu y'Iburayi. Marcus Rashford agatse ku ntego ze muri Barca, anavuga amagambo akomeye kuri Manchester United. Umukinnyi nkingi ya mwamba muri Manchester United, aho yazamukiye mu ishuri ry'abato
yari amaze igihe adakina kuva mu Ukuboza 2024 ubwo yarwanwaga mu ikipe n'umutoza Ruben Amorim. Icyo gihe rero yahise yerekezwa muri Aston Villa kunizanyo, aho yakiniye igice cya kabiri cy'umwaka w'imikino 2024 akinnye n'igice cya shampiyona. Kwezi kwa karindwi rero byemejwe ko Rashford ari mu bakinnyi batanu babwiye ubuyobozi bwa United ko bashaka kuva muri iyi kipe. Ikiganiro n'urubuga rwayo tubirwa FC Barcelona, Rashford yagize ati ndishimye cyane, Barcelona ni ikipe inzozi z'abantu batandukanye itwara ibikombe bikomeye. Iyi kipe itwara ibikombe ihagarariye gifite agaciro kanini kuri we. Agira ati ikindi cyatumye nzani ibiganiro najyanye na Hans Flick, ibyakoze mu mwaka ushize byari bihambaye kuyobora ikipe igizwe n'abana bato ikagera kure, none bagarutse biteguye byinshi. Byanyeretse ko Barcelona ari ikipe ifite icyerekezo, ishishikajwe no kwigira ku buryo bakina hano. Nibyo navugaga umutoza w'umuhanga, umutoza ufite ibintu yakoze, umutoza ufite ibintu agezeho, umutoza ufite izina, harimo uburyo wakumva ko umukinnyi. Niyo mpamvu muri iyi minsi ushobora kubona nka Manchester United irwaniye umukinnyi n'ikipe ya Man City, ariko Manchester United igatanga amafaranga makeya menshi kurusha Man City, ariko umukinnyi agahitamo Manchester City kubera Pep Guardiola ni umutoza w'izina. Ikindi kandi gikurura abakinnyi ni icyo bazakuramo muri club, nk'ikipe izafata Champions League indi nta Champions League izakina, nabyo birakonta. Ciao, hasta la vista, mugire ibihe byiza.